كمان مصانج ما برنامج بريويدا ما بحثا تفكرة كردية للديار بكري كربو صالين حزارو نهسدي وما بحثا كردستان عزمي قوي جمعيتي كر ما بحثا كرد تعاون تراقي جمعيتي كر بحثا اتحاد تراقي فران امهاتن حتى حزارو نهسدو نهكو كرد تعاون تراقي جمعيتي تيغرتن قالوا بشتي ويه للديار بكري اف تفكر سكني دوام كر تشبو كاري جمراب بشكي بحث بكي بله وقت بحث کربو سال 1900 هذا ما قلت كرد تعاون وتراقي جمعيتي هاتبو گرتن پشتوی ما بشك بحثا كومرا هيفي كر الاسطنبولي ما قلت كو جرانيا اندامن و يعني بشكش اندامن و جرانيا ريفبرن و ما قلت ديار بكري بون در حق وان ده محكمة هاتو فكرن خواستن وان بيجن جزاء بدن وان ليه بريكو جزاء بدن وان شر جهان يكم در كتبو پشتیکو شر درکت گلک کادروین هیوی برن عسکری ام بیجن سواء ناف کیبون او بونمونه ام بیجن اكو همشون عسكري اگر برن عسكري ام بحثوان اگر بكن بيجن اكرم جميل بيك خضري جميل بيك يا خضري جميل باشا اكرم جميل باشا ممدوح سليم امين بناوي امين بدلسي ابو وقال كسندن يعني مالا همج مالا جميل باشا وهمج جاء من كوملي قال كس برن عسكريه ودمي يعني دوام بزانم كو هين ولات پرورين كرد د چارچوبه امپراتوري عثمانيه دولت عثمانيه ده تيكوشين ده يعني نكو تفگرك ام بيجن كو بخازج الدولة وقت يا بسري خو دولتك اوابك حتى ويدا من نجيشتو ويسوي يا وسا ند فكرين ده چارچوبه امپراتوري عثمانيه ده فكرين لي ام بحث بكن پاشه هاتن گوهرتن جبركو الشر دست بكربو ايدي تفگرك كردي دياربكر ريجي مرد كارا بيجا سيست بو يا ساكني بو جبركو شر روشكي يعني يكجار النوبو الشر الكردستاني ام بيجن جهلا ايرو اگر مرد بيجا سرحده آلی کردستان یه کردکه ایرو ناو بین ایران و ترکیه لوان درد ناو بین لشکر عثمانی و روسا ده شرچه بو او منطقه یکجار خساره که مزن دیتن مثلا هن لیکولین بحث دکن که با نمونه از بیجم لوانه ده بیجن صدی نود نفوسه وانه تاني نمونه يعني صدي نود النفوسه نما بو يعني وسبب فكره بيجن دما شهر سال 1950 ده ارمني تهجير كرن وهناك بيجن مليون هناك بيجن مليون ونيف قر كرن ياش تهجير كرن لغور ويدا من نفوس قالك مازن بو افتني ارمني انا همون لكردستان بو يعني هروها كرد يعني اف تشت كم تيزانين يعني هن البته تيزانين اللي قالك كم تيزانين كود دما شهر ده اتعترك بوليتيكا كي داو برخوا ببلان وبروغرام يعني نوسا بالتصادفي بوسا بالليكولين بحساب الكتاب بوليتيكا داو برخوا دخستن او بكن يعني ترك لسر اساس الترك بوني وجفاتي ودولتي بالريفا ببن قرار خداون يعني قلتبون اويوان هنا مثلا سر في مساله يرو الارشيف بونا قالك بلقه دركتنا دغوتن ويد شاغي ارمني جو قر كرن وسرغون كرن الروم زيادتر لاويبون لقرار دريابون ام بيجن نزي دريا رشو هلا اجايبون دغوتن فانا امي سرگونی اوی بکن سرگون بکن و جیوان بگو هستن که هلا دریای بوان جوان را نمینه يعني لكرد جبر کو مسلمان بون دگوتن وانا ام دکارن اسیمیله بکن يعني جابو کو اسیمیلهش بکار بکن وان بکن هدی بکن ترک ریک داون برخوا کو وانا ب100,000 يعني تهجير بكن
ذكري نكاربون فيا بيجن شركرن معني وقتا لشكر الروس كت بيجن كردستاني وانا قلت نجبركو الشر هي امي جيوا بوغازن لد ايرود بلغي هنا بلغين يعني عثماني هناكو دوي دميدا بلانو بروغرام مثلا اوان هي ام بيجن دبيجاكو وانا مي سرغون بكن يعني او نابجن سرغون طبعا مي تهجير بكن بونو من جهه واني جموش سرحد قرص بازيده بالسد هزاران كرد موشي بيجن وانا بالدتاي بالتفرعات بيجن مثلا انا بشنو فلاندري للرجالات اناضوليه المنطقه اجاي اناضوليا نافين بونمونه يا دريا رش دبيجن وانا وقتا هاتن ويدري جمسا جوالي رج قيمه خمره نفساندنا دبيجه وقتا هاتن ويدري سركن وان جوان جهه بكن ملاين وان ام بيجن شرك عشيرين وان ايكو تاثير وان سروان هي وان جهه بكن يك ادويا وانا بلا بكن وقتا هم بلا دكن دبيج صدي بينج نفوس زيادتر نبا مثلا كرد برن ام بيجن غندكي نفوس وي غندي صدي بينج زيادتر كرد برانچ نور داكو بحالن يعني اري و اف بر جرينجا اف مساحتها بر ندهات زانين دبيجن اف مهاجر يعني نبي وان مهاجر دفع اف مهاجر وايدي ونجرن يعني وسع حساب بكن كو لغور وي بجي بكن اجار جيكو كرد هنا وانا بجي نكن مهاجرين كرد جي هنا كان مثلا جبال قنا فلان هن ترك باردون ترك من قلت كرد ترك هاتنا وانا جي دفيجن اجا بشينن جيكو كرد هنا جي اوا ببلان بروغرام يعني تشيبويه و از بخواه مثلا براستی تبیرا من نویسک جلادت بدرخان خوانده و بحث کرد دو 600,000 700,000 کرد و چای هاتنه تهجیر کردن من دو دل خودم دو اویا مازن دکه لپیشتی کد مر بلگین عثمانی دخونه مثلا ایرو هن لیکولین درکتنه يعني دكاره مثلا بالكو زياده تربش يزي سياك نفسوي دميه عليه وسايج خو وسابويا يعني و مثلا تل دياربكر بحث 500,000 انسان دككو وك مهاجر كرد يعني هاتنا ويدري دبيجن مثلا ور بجينكن يعني كرد كردستاني يا الجيكو كرد لهنا بجينكن اوا عليك دن شخو الشر تزاني خساره مزن ايكونومي يك جار خراد به شخو وچاي ملت فقير بو برچي بو پشتكو شرط دي قرد بن يعني هناك جبرشيتي د شرطن تابعات ام بجن سرمایه د وقتا کوچکرنه ده مثلا نویسکار بحث دکن دبن وقتا او مهاجرین کرد کوش دبرن يعني بپیاتی دچون يعني یا به عربین اواد دچون پرانی وان گرکن وان درید مرنه يعني نگیشتنه جی سرگونه جبرکو سرما و ام بجن نخوشی و برچیبونیو بوی هاوی هاتنا قرکرن دموگرافیا کردستان یکچار تی گوهرتن يعني اجار بوی هاوی تشتكو تأثيره كو كر او كادروين كرداين كوما بري بحث كرو اي خواندين و اي ولات برورين وان دسبي كده بدلخوازي شون شر يعني نورمال وك وطنداش عثمانية دو قوتنا مهرن دولتي بباريزن لدنا شر ده فهم كرن ديتن كو ام بيجن او بوليتيكا عسكرين لشكرين عثمانية اتحاد وتركي بوليتيكا كشكا شوفنا دجي كردات شد فكرن اوانا بتشابه خديتن تأثير قالك مازن بيجن لوان كركو بيشتكو الشرق دي اجخا عثمان دولة عثمانية مغلوب زوراوي شو معلومة ندزانن او كتن بيجن انجليز وفرنسس كتن هنجيا ايطاليان عثماني يكجار بهزمان بقواتمان جبركو وسابو او خوندين كرتا وطنداش نورمال كردي كو نزانه او نل اي زاناين وان ايكو حيوان الدنيا هبو حتى هناك فكري مثلا مناقشه وان هنا بيجن مولانا زاد الرفات وامين علي باقو الاسطنبول ادش مثلا وزير رد بيوند بيجن يعني هون نكرمه بباريزن مادام حالي وش خو بريشان ام بسري خو بنون جمعه دو خازن يعني وكرد يعني بو نمونه
جاره کوج شر ودگریان مثلا بیشن قدری جمیل پاشا هسیر گرتن انگلیزا لمصر دمکی هسیر ما اکرم جمیل پاشا وانا مثلا راویان شر یعنی او بون بلا ولا بون وقت ودگرن او روشة عثمانية دبينن وكي من قاودن بحث كر فهم دكن كو او ريفابرين عثمانية اتحاد ترقي تشقى شوفانن دجي كردانة و بفي هاوي دي زانا وساد فكرن دبيجن مادام او وشاغي بناو برنسيبين ويلسون هن برنسيب دركتن كو دقوتن ملتن كو بخازن دكارن آزاد ببنن حقیوان هنوان وانا جلوت مادام عثمانی تک چونه امی جلوگر پرنسیبن ویلسون مادام لدنیای هر کس لگوروان هر ملت لگوروان دجی امی جی حقی خود خازن ام لگور پرنسیبن ویلسون چما ام جی حقی خود نخوازن و دمی جارا ام بیجن مرد کار بیجا جارا پیشین تفگرک ناو کرده درکت کو دخواست دی ترکا جهبه جو عثمانیه جهبه او سال 1918 ده مرد کاره مثلا دیاربکر 1918 ده 19 ده تفگرک وسا درکت دیسا پیشنگی و تفگرجی چند کسین بتایبتی جماره جمیل پاشا مثلا اکرم بگو قدری بگو چند کسین دن مثلا چرخی زاده فکری و غنی زاده رشاد و هنین دن ور organizasyon ام بیشن رخصتنا کرد تعالی جمعیت کردستان تعالی جمعیتی دا مزراندن سال 1918 اویا دیسا گاودنیج میگو عینی بوی هاوی براستی وقتا دوی وارد مثلا ام بیشن بیرهاتنن یا خاطرین اکرم بگ من وقتا من خواندن بحثا واروجا دکه بحثا و روشه دکه مدگو یعنی اویا مزن دکه یا خوش دکه چونکی وسا کو مثلا وقتا بحثا و ریخستنی دکه بحثا به هزاران کسا دکه یعنی مثلا او اکرم بگ دبیجه کوملا ما یعنی 500 اندامین وی هبون قدری بگ دبیجه دگیش هزاری یعنی جار او تنی اندام در ویوان دبی مثلا دبی ماموسته یک جار همو به هفره طرفدار ما بون وجسنفين جه خوانده عالم لقول ويدمي عالم ديني جي يعني دبي نافي واند دم بيجن خوجا حمدي افندي يا فلان كاس بمرابون من وكي من قوت يعني من بخد قالوا انا ما ظندكن او خشتكن يعني جبركو او دنا في تشتيدون يا بيشن يا في تشتيدكن لي باشي من مثلا بلغين تركا خواندن يك جوان جلك جرينجا بناوي خالد پاشناوی آکمان و دمه یعنی این بیم باشی بو و دمه لی او گرینگه کو کرمای بیم باشیه لی دیاربکر این و دمه جات او ویجی وظیفه ویجی او جبر کو به کمالیستان را تکلیوی ها وظیفه ویجی و کمرا ام بیشن کردستان تعالی تک ببه جبوه خباتی دکه جار نویسین وی پاشه و خاطرین وی درکتنه من او خواندن او عینی بهاوی کو اکرم بک بحث که دبیجه تفگره کردی ور یعنی دبی همو ببون کرچی عینی وساد دبی دیاربکر ببو کابه کردچیتیه yani aynı vusad Diyarbakır Kürtçülerin Kabe'siydi. O da beji Diyarbakır'ya tu xeyrnaye yani velat mana velat perveriye Türkiye'de de beji yani de dilevan ve aynı Türkiye'de beji gönülleri, yürekleri Diyarbakır'ın kara taşları gibi karaydı de yani jutu antiştek nabe diji Türkiye'tine falan. Jar hen teferruatından bahs dike ku merد dibine ku ew tiştek ku Ekrem Bey, Kadri Bey bahs dikin birasti wisa buye. Bu numune mesela çend civin açedikin. Careki mesela le tekiya Gülşeni ev xuyaş dike. Lur dibece mecivinek çekir. Yani dibe mesela cinema bu hem lehawşe ve hem ber ve tekiye bisadan kes kom dibe. O ve tişta münakşa dikin. Paşe vakta mesela kongre avı çedibe Kürdistan Tarihi Cemiyeti Şube Diyarbakır emtani bahsaviye dikin. Mesela siyaset kesin ku beştari kongre ediben yani. Bijarta embejin. O disa Ekrem Bey mesela bahs dikin dibeje le'avil netani le merkeze Diyarbakır'ı.
از بیر نکم بیشم کردستان تعالی جمعیتی دست پی کده لإستانبول جی آوا بو لکردستان جهه ام بیشن 19 شاغن وی هبون جا او دبیجه دروی و شاغا یعنی اکرم بک دبیجه آمه دیاربکری دبیل مثلا الصاوري للسيبيني للديركي للفارخيني ناوي چند جين دنجي دبيجه لور شعبين ما دي وكي دياربكر وكهبن يعني تكلي ما بوان رهبون چونو هاتونو لور مثلا كونفرنس ددن ام بيجن في تشتي عيني او كرماي بين باشي دبيجه مثلا نمونه دبيجه حاجه اختي بابي تجو يعني دبي چوبو او كرماي بين باشي دبيجه چوبو فارقيني كونفرنس دابول لسر كرتشي تي فلان اف تشتي 1000 نسل 19 دبي يعني دبي بروي هاتبو قرتن اني بون حبسه دياربكري ودبي حمزه مكسي قستاوي حمزه مكسي الاوي تي قرتن الميردين تي قرتن هن بلاو كان كردستان تعالي جمعيه الور وقت بلاو ذك او مثلا برنسيبين ويلسون بحث كده بمادام حقي هر ملتي هي هم جاي خود خازن بجبر وقتشتا دغرن ويشتين دياربكري ابين باش بحث كده بيجا اني بون دياربكري ده حبسه ده بون دبي كرچيانا هر عين وساد سيني تبسي جوان خوارن دبرن ولور دبي باشي اسيان دركتو فلان يعني او تشتين كو ده هر دو آلیاده ده هر دو چافکانی ده تنگوتن هف دو دگرن لور دیاربکری مثلا تشتین گلک بالکش دبنن بیجن اکرم بک و هوالین خواه بزانین يعني بكتركي دبن بليشلي يعني بالشعور او دكن مثلا بالشالو شابك دقرن دياربكري دبي مثلا طبعا شوي لبر اوي بو خنشراوي وقت دشو مثلا بواليره دبيبي او بخش دبي وقت دشو مثلا مخصوص بفيهاوي دشو كم دغو برا خلق نترسا يعني ترسا خلقي بشكي دشو بواليره مثلا قوماندار دبيبيم بكنجي خوي شال شابك ودوان شامل لبرمن يعني داكو خلق جيتالي جسارت بقرا لجوينن مثلا قالك جوينا تشركن هم لدياربكري هم لدارندن ودبجا ما او جيكو فكربون وقت جيكو ملاي دبي ما نفساندو كردستان جمعيتي وتابلاكي خشك دبي ما دابو تشكرن او خانيكو او كربون جي تلا كوملا وكربون جو كربون جي بآلیکاریا اوی خو باوی خو قاسم بک جمیل پاشا و هن مامن آپن وی ام بجن آلیکاریا مادی دکرن روشوان او گرک دولمند بول دیاربکری مثلا جیکی خانی تایبتی دوی مجبور کومله او کربو وقتان دو ام بجن یا تحسیس کربو هر وها بحث اوی دکه مثلا دو بجه وقتا کو دوچه مثلا باوی خواه تشتک دخوازه جبو کومله باوی ویجی آلیکاری دکن نورمال تدی حتی دم آمده جی باوی ما اول ما دو گوتن جوات تشتا دور بسکنن با نمونه روزنامه کی در داخل دیاربکر بناوی غازی کردی یعنی نکو هات ترکی غازی دکه مروی به ناوی روزنامه کی در داخل دبیجه احمد جمیل آسنا و حاجی اختی و چند کسین کو سازانا بون تیرا دنوساندن هر واحد بجم ما چاپخانه کی مکری بو ج باوردکم کلدانیه یعنی ای خرستیانا جوان کریبم به پارین اکرم باوی اکرم بک قاسم بک و آپیوی عمر جمیل پاشا وانا پارین ودن و چاپخانه دکرن بجم دوی چاپخانه د تشتی کو استانبول جمره دشاندن مزیده دکرن ام بجن آجین یا هن براوک ما وانا بلاو دکرن قابلني من قلت يعني تشتري انترسان تشوفون يك شوان مثلا تبي من بس كده بيجي حاجه اختي يعني باب تجو وقتها محكمه ددن محكمه ور دبيجاز از كردم از كردي بپيوم دقال كو تركي ifade qoyup كردي بده دبيجاز كردي بپيوم او قبول ناكن بيشيل پر باصرار او دكه داويه ده بترجمان ifade ده يعني او جاره بيشيل مثلا بالكو تاريخ كردا ده تشتكوسا چه 1919 ده جرات دیاجی چه می‌کنه اره او یعنی بو هات بیرامن ته بیرامرکو یعنی پشتوی هفته و یک سال مثلا در بعد اون وقت ودات آیدن جارک لانقره ودات الرحمتی میجن پاش شهید بو شهید کرن
لأنقرة إفادة هبود ولا تجاز از بكردي ببيبن قبول نكرن محكمة أو ذكرن دوقت أنتو تركي زاني دوقت تركي بزان ليه بزمان خاص خازم ببيبن يعني مخصص بيجم ويا دمهن تشتين قالك بالكش جالي تفجر كردي ده قالك تشتين جرين تشيبون للديار بكري كو مثلا مجبو خاجي قط ممكن قالكس باور ناکم پشتی کو او بلگین ترکاجی دوی تشتی دبیجن مرد زانه کو راسته بوی هاوی مشیع تا دمکی دوام کر لی آلی دنجی بني كهرم او موزيدن او بحثا چاپخانه كر تاند تاريخا چاپخانه كردا بحثا حزني مكرياني دكن كو جكم چاپخانه هوا كلو اف چاپخانه كومرا كردستان تعالي جمعيتي به يعني بتكيجان يا بيش أبيا يعني مرد كاروسا بيجا كو لكردستان چاپخانه وكيدنش چاپخانه كان هبون يعني نكنت نبون لأ كردان بيجن أبا بيشين أبا بيشي أبا كردستان تعالي جمعيتي أو كم بحث كبير أكرم بقو وانا بيجن بكريبون وجبو كردا بكارتان جبو فيتشتي بكاردانين وكيدنجي چاپخانه هبون مثلا چاپخانه دولتي هم بيجن هبو رسمي او تشتكي دن يعني حتى مثلا هين زوتر هين دسا يعني بري قالك بري وي چاپخانه كي اوي هبو بو نمونز بيجم يعني چاپخانه كي سوريانية الدير الزعفران تزاني نيزي مردينية ور جاركي مروي واني ديني دچه لندن جبو تشتكي ور چاپخانه كي دكرت تينا ور لي او جبو خو بكارتين جبو تشتي خو ديني لي كردا لكردستان هم بيجن قنبه هم دزانن كو او چاپخانه پیشینه حسين حزني مكرياني لسروي تشت هاتنا نويسين تشت هاتنا گوتن هناك دبيجن كوي دما شهر سال 1914 ده چاپخانه كي كريه ل او پر نخويا اگر راست بجي دبيجن پیشی بری حلبه يعني نكل كردستان لام زانن کو چاپخانه 1925 ده لروان دوزه ودبه او 25 هم دزان ل اگر مرو بيجه لكردستان چاپخانه پیشینه او راسته یک او ادودیا من خواست اوي بيجم يعني ام جبير نكن او آلی کردان بيج لآلی كي او مثلا اتحاد ترقی و کمالیست چاو او دکن دوی ام بچک بحث اویجی بکن باش بني وي مثلا بدوي كومالي دا او دوي تشكي دور مخوان بيجن او آخافتنين وهاب حواسي كردا هي ام عثمانيه وقتن وابويا كونغران دوي برا كردستان او راست داري او چند جوینی وسا گرک مزن ام بيجن چدبن وانا يكي مثلا خوجا حمدي افندي دبيجه او عالمك يعني انسان يكي دين مرف دينيه ام بيجن ريبرك دينيه او مثلا او تشتكو تاغوت دبيجه ايدي او دولة عثماني بويا كانغرين بويا دبي چاره كانغرين جي دبي مرف جي خلاص ببا وكيدن چارتونه يعني خاصه كردستان دبي ام جوام وقتا يعني و نخوشیوی بگی جمعی هر واحد دیسا او بینباشی ترکیه که من بحث که او دخاطرات خود بحث که دبیجه جوینه که طبی اوی وان هنه مروی وان هم بیجن آجان وان اوی هنه وان خبر آگه داری داره دبی روش که جوین اوی لکومله کردستان تعالی جمعیتی ده اکرم بگ دبیجه burada Türkiye dibece burada Türklerin ve Türklük, Osmanlılık yoktur. Burası Kürdistan'dır ve çıkarı vana lüvre Osmani ve Türkiye titune, Osmani ve Türkiye titune ve Kürdistan'a hatta henek dibecin ev Türkana jxwa ev buna ev çekmeke wan yani emer jwan bigret işte ve sad dibecin ve em bejin vatışta polis yacı merve wane kudna xalkiye da diginin der hakkı Ekrem Bey de dava verdikin. Li min gavadin ecwe bir nekim disa bejim yani. Dve nave de min bahs kırbu ku Ziya Gökalp de sal 1909'da geçti bu yani neku geçti bu yekş endamı komita merkezi İttihat Terakki je heft kessa yek bu yani. Piştivi ev baavaki teorik yani teorisyen evan bu de mesela Turan ciddi de Turanizme de teoriye ka avakir o سال 1910
ده هذا شو أوي شو سلانكي مركز اتحاد الترقي وشال سلانكي بو دشور بجيد بعد جبر كوميته مركزي اللورة ور او تشتكو بري قوتون يكجار عكسي ويدي مثلا بازني اوي ده بناوين جهه ناوين مستعار دنفسنا بحث مثلا دبي خوينا تركا خوينك باكا نجاد تركا ترك ارق ام نوك ملتين دن هذه اللي بربعو وقت بيجن رقص پرستی نجات پرستی و شوونیزم و هروها دیساج بیر نکم او تشتکو قاودن من بحث کر مثلا تهجیر و آسیمیلاسیونه او ویچه دکه يعني تورين ویچه زيقال بخاذ بلانو برامي ده اوه ده يعني حتى مثلا او جبركو باش دبا مع مستوى السوسيولوجي فلان لتركيا الجامعة العثمانية مثلا السوسيولوجي وقت اليونيفرسيتي بدك ودرس ده خبات وی سوسيولوجيك شيء أنا تزاني المسألة كرد عشيرتleri hakkında sosyolojik tetkikler kitebek ويسا باشي وكتاب دركت مثلا اوجي يك وزير كماليستا رضا نور هيا اوجي يك شوانه كي بر او نجات پرسته او دبجه من جيرا قوت لكولينك وسا تشيكه داكو اموانا ام كردا چاوا بحلينن يعني لسر سپاريشا وي ام بيجن او لكولين تشيكريه جبر كردا باش ناستكه زمان كردي ام بيجن باش دزانه بري لسر خبرتيه او خباتاوي جبر وي تشتيه يعني ايجار د مساله اوه ده د مساله اسيميلاسيون ده مساله تشتك ديسا انترسان هيكو او وك انسانك زانا ام بيجن او دكد بيجد فيلي كولين بيكرن يعني بيكو لي كولين تشيبه بيكو ام ناس بكن او اسيميلاسيون يا ام بيجن تركرنا او نه ممكنه يعني لو ما اتحاد ترقي مثلا چند اواچ دکه چند بشاچ دکه بشک مثلا لسر او دخبت لسر جالي ديني لسر بكتاشيا لسر علويه هن لسر مثلا كردا وادنا لسر وان خباتن او دكنكو مثلا جيوان تثبيت دكن جند بجند باجار بباجار نفوسا وان خريطين وان يعني حتى زيوكاب دويتش ده يعني ايديولوجي وان مج توريسيان وان هري پیش ده يكشوان هري د صفا پیشین مرد کار بیجه اجار تشتکدن گرینگ دیسا دما شر دم بحث کر یا مگو ارمنی هاتن کشتن قتل کرن دوی تشتی ده دیاربکر وقتا سال 1950 ده ارمنی تن تهجیر کرن قتل کرن و دمیل دیاربکر والی دیاربکر رشید محمد رشید یکی والی رشید بگه اولی جی یکی دیسا نجات پرسته و جبوکو او ارمنیا ام بیجن کشتن اوان و تهجیر کرن اوان او که میلیس چه دکه گروبه که میلیس چه دکه دوی گروبه دجی مروه اتحاد ترقی ام بیجن وان جی دکه مثلا 100 باشی مثلا او ترانجه نغلط من بركو باوي جاهز ترانجه به مثلا وانا چند هبا دکه 100 باشی نتیجه به ارگانیزه يعني ارمنی کشتن اوان و تهجیر کردن اوان به ارگانیزه چه ده باوا که ارگانیزه چه ده او هر وهم من بری برکو جبیر کراز بیجم دما کو سال 1895 دل دیاربکر مگو ارمنی هاتن کشتن دوی دمه دجی او خال زياغوكار عارف وهن او اشراف ديار بكري دوي تشتي رولا وان هبو مثلا عارف بك جبروي تشتي سرغوني موصل كربون ويدمه د قرب مازن ام بيجن سال 1915 ده قرو تهجيره وان ده ديسا او اتحاد ترقي برپرسیاری وان ام بیجن دورو برای زیگوکال عارف و مالباتا پرنچیزاده یان وانا رولک وان مزن هبو و تابي دویاده منحات وان جابو دستانی بون مثلا هناك مالين وان ام بیجن مالی وان و تشتی وان
اویا گرینگه جبر چی گرینگه وقتا کو هن کرد ام بیجن کرد پروری دکرن وانا جی پشت خودان دولته به دولت را به اتحاد ترقی را ام بیجن به تشکیلات مخصوصه را کار دکرن داکو او منفعت وان او ام بیجن تالانا کوج ارمنیا او کربون جدست وان نچه جخواد دماکو شر ام بیجن داویا شر ده وقتا زورا امپراتوری عثمانی چو او هن قالك كاس جاوي هاتن محكمة كرن تهجير وقتل عام ارمنيا ديار بكر يجي مثلا زياغو كالب سليمان نازيف اف فيزي برنشي زاده او كوري خالي اوي زياغو كالب وشند كاسين دن هاتن او كرن اوانا مثلا سرگن كرن سرگن مالتاي كرن اجار اوانا پشتی كوج سرگن وگريان و دوروبر اوان مروی اتحاد ترقی اوانا مالباتا پرنچی زاده اوانا همو بون کمالیست همو بون کمالیست جبر کو رایک دن جوان را نمامو پشتا خودان کمالیستا حتی نلتن الدیار بکری باجارین دنجی اوه تشتاکی گلک انترسانه هن لیکولینرا بالک شانده سروی تشتی او ام بیجن کسین یا مالباتن کو بشداری قرا ارمنیا بونه یا تهجیروان بونه یا دستان نسر مالوان گلک جوان وقت تفگرا کمالیست دست به دکه پشتگیری اوی دکن یعنی او چونکی منفعت وان دوی تشتی ده لدیار بکر جی اف تشتی یعنی او جی یک فاکتور که گلک گرینگه کو به دولت را دخابتن پشتاواد دن دولت و به وسیله جی دجی کرده کار دکن ایجار النتيجة ده أنا قبل سافاك أنا سأل كرسان تعالي جمعيتي بجن بشتري وقتي بالدعويتي نتيجة دخازم وين بجن يعني وقتها كو تفجر كردي ما قلت لديار بكري بيش دكوا وخرط دبا عليك دجي أو تفجر كماليستا دست بيدك سال 1919 ده بيشتكو مصطفى كمال دچه ارزرومي پاشي لسيواسه او جي اورغانيزه دبن و او اتحاد ترقي مرويواني كفنجي بشتكريا في تفجري دكن جار للديار بكر جي مصطفى كمال بخوا پر لسرد سكنه برجي او دما شرد للديار بكر دمك مايه او اشراف ديار بكر كسن نافدار ديار بكر الناس تكلياوي مثلا ب مالبات جميل باشا زاده يعني رابو دينار هي لو ما هو شغي او بواسطه ام بيجن عسك ضابطن كل ديار بكرينا مداخله دككو اف كوملا كردا بيغرتن و بواسطه ضابطه وكو من قوت كرماي خالد ومروي واندن يك بجبوي دخابتن يكشي پیشتیکو مثلا غلط نبیم 4 حزیران 1919 ده در نتیجه ده گلک ام بیجن دکو دلار و او دکن نتیجه ده او کریستان تعالی جمعیتی تگرتن یعنی او دگرن و به آوا کی پیشی تقریبا وان رداتینن کرد پروران را دخوازن به نرمی به خوشی وان او بکشین عالی خواه پشتی کن نکارن دنیر نابه ایجا به زوره او دکن مثلا دیسا او بیم باشی بحث کرد دبی ما روش کی ما توپ برن سر بدن دیار بکری و بری توپا دا مالا جمیل پاشا توپا دا مالا جمیل پاشا روژا دن خلق نافدار اشراف دیار بکر ترسیان هاتون گوتن هون چه دکن به دولت رنا ام نه بوانا او نکن دبی مچاوی وان ترساند يعني تركي دبيجن يا سوبا هاوش بوليتيكاس يعني علي كده نرمي علي كده شدت وقتها ايكو بنرمي بكاربن بكشينن بنرمي نبا بشدت بفي هاوي او كردستان تعالي جمعيتي هات قرتن وبويجي نسكني مثلا مصطفى كمال مداخله دكه دبيجه كوملين مادين يعني او يدي كردستان تعالي جمعيتي تقرتن كوملين خداتينن بالريا ضابط وبالريا امبيجن بربشار اداري اكرم بك مساعده بك ومجبور دمينه مثلا تشيلوكاوي الدرجه وقتها ما مساعده
مجبور دبینه دیاربکری درد که دیاربکری ترک دکه چون دخوازن وی بگرن مجبور دبیر جور دچه ایجار تمام کو اکرم بگ مثلا بجن دیاربکر در عین وقتی تی نامه که مصطفی کمال بو مال جمعی پاشا سلام علی اکرم بگ دکه هره یعنی مگوت یعنی علی کی در ضابطن خو ام بجن دولت دخوازه بجن مداخله بکن و بگرن فلان بیوال علی کی در جی مثلا وقت گوت یعنی قاسم بگره باو اکرم بگره نامه کی دشینه بجن اکرم بگره و کسین کو به کرد تاریخ جمعیتی کار دکن دبی سلاو من جوارا بیجه و هنجی پشتگیریا و کاملا اوی بکن آمه بکن یعنی روی خوش نشان دلیل بنیده تشتی گرک گرینگی کو دخوازه بکه دخوازه کرد به ریخستن بمینن یعنی چون او باش دزانن کو ام بیجن وقتا جواتک به ریخستن ببه اداره کرناوی حسانه لوما دبی هما هون چه دکن و كردستان تعالي جمعيتي بقرن وحتى قلت لك بها دبي يعني اف الروح كرديتي دبي بشهوره بالراكرن çünkü juxar دراستی de جوسا وقتا کوملک بر خستن ببه بسر خو کسک نکارت اشتکی بک کسک اگر مخالف بجی یا دگرن یا مثلا دترسینن تفگر کردی به وی هاوی یعنی پشتی کو او کوملته گرتن اکرم بگور ترک دکه حتى او بين باشي بحث كده بيجا عيني وسع بيجا دبي وسع بوكو يعني دياربكر كو بري بفي هاوي بحث كر دغو كابيا كرديتيه دبي وسع بوكو دما كرتا دي ناوي كردا مربنا دكار بل دياربكر بكاربينه جبركو تيروريزه كرن حتى اكرم بك دچ اسطنبول ور بشتي دمكي او ودبه دنا كردستان تعالي جمعيتي اسطنبول دو باش بندی چه دو باش دبن باشک جوان او چه دکه بناو کرد تشکیلات اجتماعی جمعیتی اکو بسر بخوابونه کرداره انا و دخوازن اکرم بگجی یک جوانه و دمه مثلا دیسا او رخصتن اکرم بگی دشینه دیاربکری ته دیاربکری چند مهدمینه داوی ده کردک آقای که کرده اخانت دکه و دیگره تسلیم حکومت عسكري حكومتي دكه وي دبن انقره دخن حبسه ديسا ام بيجن جارك دن اوجي عين دويه دمده حاجه اختي باب توجو دخا زهره او هوالين خد بيفن دخازن يكي بشين با شيخ محمد بارزانجي اوجي دچه اللي وي انجليزي وي دغرن لمصر ناهلن كو بچه النتيجه ده تفجر كرديه لدياربكر بفي هاوي مرد كاره بيجا زور اويدش مغلوب دبا يعني اللي تشتغلك جرينج هيكو مرد دبيج بير نكه هر شخص ويدمي ام بيجن بسر نكه تبجي او خباتك و دوارو جاده تشبويه شوبك جلك مزن هشتيه مثلا از وقت دفكرم بري من بخانات زاني مثلا ام بيجن دياربكر چما تفجر كردي خورته مثلا باجار كردستان دن وك دياربكرين يعني دياربكر جيك تايبتيه چيه سبب يك جوان البته سببين دنجي يعني يك جوان او كل ويدمي او خبات الورچه ويا يعني بهزار انسان موبيليزه ويا بقناته من يعني وي خبات شوبك خواشتيه او تفجر كرديه كو ايرو دياربكر خورته راين وي دجين ويدم مرد كاربيش امی حتی برنامه یکدن کامی میزکنه می کی جان رو پلی وکن جتاری دیروکا کردی حتی برنامه یکدن بمینده خوشید